صبح خیر برادرای عزیز. با حرکت پاشو خوردن دستمو. بسه خوی نخشید. خوی نخشید. یک چیزی بیزیب داره. فکر میکنم که ما در نزدیکی بطلاق خوکیم، در نزدیکی یک جایی که بطلاق بود. همین صبح همون خاطر پشه بسیار داره، پشوی تیزگزک. کمتر پشو غم دادن، ایجای دسته میگزن، پا اگر که بینستی باشه میگزن، دیگر هیچی. همش 100%. این نزدیکی بطلاق دور خوب کردن در کار. این شدمونه الان چوی حمید خواه نمیخیزم. خیلی خوب کنه خیلی جا میخیزم. ما میخیزیم یکی شوست میکنیم با افسو ببرویم یا بسم الله. هوا هم غبار کرده است، هوا به حد خاکبارش چنگ شده است. خاکباران هوایی دیدی. انتوش کم در نزدیکی ما بود. یو کمی پشو یعنی انتوش که لعنتی نباشه، یعنی انتوش که لعنتی هنمی پشو. ما گفتن که گرگ بسیوی انتوش که آوردیم در نزدیکی بستیم برای که گرگ شمال آدم درو میگیره نمیویه دیگه. برای ما آوردیم در نزدیکی بستیمش. شاید روز خوب کردن مون نمونده است. مومینی خدا شاید روز خلاوری کرده سانتوش کرده. انتوش که خلاوری کرده که گرگو نیم خرانش خندو تا بزه. ما انتوش کرده پیش موردیم که ترخی پشت در گرگو بگریزن. نه نمیخواه. خیلی خوب که شد مون. یک وجب نخواه نکرد. یک وجب هم خواه نکرد است. من قریب 5 متر خواه کنم. Завтрак. Акая би биёд чоя? Субҳона. Чой ба туҷикия ку? Баъд чӣ дорем завтракда ака? Завтракда оши шав и қадараш мондагӣ буд. Оши шавай, асал дорем, тарбуз дорем. Яй замбурои амида. И асал.
گرم شد یک بار دیگر میون پایین تایرک میکنیم میون با یک استراحت میکنیم یک ساعت دیگه رسپور میشین طرف خونه حالی بر وقت است اکشلا همراه ما باشین تبابت و استراحت ادامه داره завтра کردیم راحت کردیم هوا کم کم گرم شده است лечение دوم میگیریم лечение دوم حاضر جوها را تیار میکنیم همه پهن میکنیم که افتاد تست بگیره بعد خوب تست گرفت یک ساعت بعد میایم با تای کم میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم به نیت شفا اگر که یکم صاحب کاری میشید که همینجا را می اومد یک با ترتیب می دروارد یکون مبلغ گذار سرمایه گذار میشد بسیار استراحتگاه خوب است برای طبابت همتا نداره بگذار پولکش میکرد ارزانتر یکون کت میکرد یکون انگورا را ترک میکشید اینجا را هموار میکرد مقصد بیتون میریخت یکون پلان قطی نقشه قطی بهترین میشید شاید که یکون وقت یگان خیرخواه پیدا شوه یگان صاحبکاری پیدا شوه که همینجا را بگیره کمتر به ترتیب بداره مردم بیایه استراحت کنه тамошобини муҳтарам лечени дуюми ами табобатгора гирифта истем имрӯз мо рости гап тасмим гирифтем ки аймиён поин тайрек кунем ба ӯ хотире ки то тай қиртиқомона дина тайрек кардем беҳад гарм буд беҳад зӯрмон омад 25-30 дақиқа истоданам дар зери реги тафсон осон нест мағзи сарат ҷӯш меояд ҳозир аймиён поин тайрек кардагем ду нафармон тайрек мекунем як нафар хизмат мекунам манам хел иҷа маём дар поин амидай як чес бите бачора хеле искайсой хидита узрада нормальная ранги динаги нест имрӯз одат кардем камтар дина як бора буда бисёр гарми бад дар назар мутоф ина мефордид ки як кас гап бизани баш ям каса гап бизани бад хидом то тай қиртиқ муна тайрек кем охӯй имрӯз хай бо шояд дар ҳисоби одат шида боша ина шодмон ин медбиратай имрӯз ба гардан нагирифт тайрек кунира тарбиз мекша рости мода мехира тарбиз мекша рости мода мехира як айданам дар назарам дуд мебурумад дар ҳақиқатан да мебурояд айдан дуд не тафи гармӣ ба мисли ҳамо ҳамомое ки ҳастанд сухой пар меган ё ки ҳамомои тарам ҳаст парқатӣ ба монанди ҳамо нафас мекашӣ ай дарунат гармии дустат месӯза пуф мекунӣ ам хеле мебуромад имрӯз дигар рости гап тарсидем гуфтем басе ҳам қадарш то ай миён поин мекунем тамом касое ки медбират кор мекунанд бародари шафқат анамҷамонаш бародари шафқат кор мекунанд ай шодмон ибрат бигирен чӣ хел хизмат кардан дар кор дар беморо чӣ хел парасторӣ кардан дар кор тарбиза хидиш намехира беморора мета тарбиз вале камтар ба филм тарбиз хидиш бихира тез тамом куна бемороша мия мегира мерава бера мешина мехира дига иҷа баромада намешава ғалтундиш бача партош данада бисмиллоҳи раҳмони раҳим нав имрӯзака бигем мо кайф кайсем каламу кор кайсо чӣ намекуна и тарбиз хунук нест тарбиз гармай
میوه اکو آدم اومدن آوی خنک بردن خوردن در همینجا تحریکان یک کس آوشون ورده سر چشمه آوی خنک. دوستای عزیز اگر قدمی که تبابت کردنی همینجا اومد زینهار انگومی در زیر ریگ بدن آوی خنک از سر چشمه دور نیست. همین جای تحریکنی یگان 20 قدمه زینهار با نرین آوی خنک بیارین بنوشین در همینجا. این ایدی روزی اومدگیمون ما تماما آوی خنک نوشیدگی نیستیم، فقط تربوز و چای زدگیم، عسل چای. زینهار آوی خنک ننوشین که بگیم عکس العمل میشه، بیماریتون اوج میگیره. اگر پات بیمار باشه پات سوز میشه کو نکی عضوهای درونی ده ضرر داره. خیلی سوزی انشالله 1 ساعت راه نشید. بسه فکر میکنم که بس باشه. ایسا مکم خیلی شده ایسا ما پو گیزه تره درون همه اینه لویا دیدی اکا مهم. مرا اول عرق نکده اینه لوی شده است بوارد 1 ساعت قریب 1 minut 1 ساعت 2 minut شید که ما در تای ریگیم. اویستا ریگه دوستوی عزیز تو تاگی دل آوردم شکم بپشوندم. فقط که اگر بولوی دل پشوندگی نباشد طاقت میکرده، بولوی دل پشوندگی نمیشید است طاقت میکرده. بازی دیگه همه تای ریگده میگیم که بس های دیم کورس هم گرفتیم. اگر که شفاعت کننده باشه بگیم شفا دهنده باشه اینقدرش بسش. الحمدلله شکر پروردگار که بگیم دفعه اول ما خودمون تیاری کردیم چقدر مشکل بود. دیروز امروز خدا را شکر که اینقدر بد تفصیل بدن ریک هیچ نفهمیدیم. در تیاری 1 ساعت زیاد ایستادیم. باز ما میخیزیم دیگر میپیچونیم خودمون. کامیرا کردن در امکانیت نیست برای که باید زود جمعه لباسای غوصه بپوشیم که عرقمون شمال ده قاق نشوه با کارمون عکس العمل نشوه. با دوام دوره میریم استراحت میکنیم، بعد یگان غذا باشه میخوریم نباشه بعد آهسته صفحه شب روز حرکت میکنیم طرف خونه. انگور، میوه انگور، شای انگور، درخت انگور حاصلش فراوانه، حاصل خوب. به نگاه و بین به تاثیری آدم تاثیرش نمیکنه، به یگان دبافکای خیمیکی، به دارو. اینا مرحمت در وقت انگور خری بیوین در اینجا بسیار انگور همین ها باقی مونده های ایامو دهه 100 ساله پیش های همش ایام باقی مونده های درخت های تنه های انگوری پیر بگیم پیرن کهنن، لیکن ای نگاه و بین میکردگی ده میوهشون بسیاره برای که انسان کم تاثیرش میرسونه. استراحت کردیم، دم لیچینی رو هم گرفتیم، دم گرفتیم، چای کبات کردیم، وقت مخش شد. وقتی خونه روی هم فرا رسیده است. نتیجه گیری ما دوستای عزیز ای تبابت خلاصه من همه ای که جای خوبه تبابت نغز میگیری به شرطی که ما باری همه اصولوی را اجرا کنی. اصولوی را همش اجرا کردیم. اصولوی تبابت دم گرفتیم، لیچینی را گرفتیم، خودمون سبک بردم حس کرده استیم. مقصد بیاین تبابت بگیرین، استراحت کنین، سیر سیاحت کنین، جاهای عجیب و غریب ببینین. اقلا در 2 ماه 3 ماه وقت جدا کنین، 1 روز 2 روز سیر سیاحت کردن در کاری دنیا، چیزی دنیا همش در گذر زندگی ولنهای خودش داره. امروز داری ای پای داراییم، فردا دارایی ما تمام میشوه، نه دنیا را دیدیم نه داراییمون به ما وفاداری کرد. مقصد انشالله که امید دارم در آینده یگون
соҳибкоре пайдо шава ё ягон хайрхоҳе пайдо шава ки ақаллан каме ҳам боша дар ҳамиҷа условия создавад кина ба истилоҳи русӣ як кат бимона дар иҷа ҳамун ҷои рег қима камтар ҳамвор кина семент биреза як-ду кате бигзора барои хӯроку ғизо таом тайёр кардана камакак шароит муайё кина қадар маблағам бисёр сарф намешавад. ин ҳам як кори хайр мешава. агар пулакишам кина бигем ҳеҷ ҷои бадӣ надорад. маро сад ҳунар аст, нест зарбадин айбам. агар ту тана зани беҳунар нахоҳам шуд. агар насиби харон аст дар ҷаҳон зармол, ман аз барои зармол хар нахоҳам шуд. дидем дӯстои азиз, офарин. асбоби аслияро ҷамъ карда истоем, ҷамъ мекунем, ҳамаи чизои овардагимонро ҷамъ мекунем. пасмондое ки ай мо ягон ғаҷдӣ бигем монда боша, ҳамаро ҷамъ мекунем, утилизатсия мекунем, нобуд мекунем, барои ки бо пас ай мо инҷа одамо меоянд. ҳамаро ҷобаҷо мекунем, тарафи хона ҳаракат мекунем. камтарига давом дора. баъди худ ки дар ҷое ки мо истироҳат кардем, шиштем, ғизо тановул кардем, хоб рафтем, боқимондаҳо аз ҳамо бигем пластикову аз ҳар чизе ки аз мо пасмонда боша ҷамъ мекунем, ба истилоҳ бигем утилизатсия мекунем, яъне аз байн мебаремшон, табиата хароб намекунем, аз худмон пас ғаҷдӣ намегузорем. баъд раҳсипор мешем тарафи хона. бояд ки ҳар яки мо дӯстои азиз дар ҳар куҷое ки набошем, чӣ дар табиат, чӣ дар хона, чӣ дар кӯча ва чӣ дар куҷое ки набошем, бояд ки тозагӣ ва порядкро бигем риоя кунем. буда чи амид буда чизое ки ахирмон боқӣ монда, хӯрокҳое ки зиёдтӣ кардагиянд. балгарӣ, бо чи намак, чойқоқ, шакар, руған. албатта дар ҷама омадем, ҳечи наёфтем, ҳечи набуд, не ки барои пасояндагон ягон чиз боқӣ мегузорем. ана шояд касе бия ки надошта бошам борҷогай барои об овардан. мо ёро барои пасояндагон мегузорем, то ки дар ин мақсад ғайр дур то поёна хамидани сар кардан хеле дурай. ай дӯстои азиз, ҳамин чизоро мо дар наздикии ҷое ки тайрег мекунӣ дар ҳамунҷа мегузорем. ӯ қадар дур нест, тайрег мекунӣ ягон 25 метр поёнтар сифа кардагем, то ки ангурай дарахтои туғай дар бехи ҳаму мегузорем. агар яке рафтао аз шумо бинандаҳои азиз ягон кас омаданӣ шид, метавонед намак наёрен, чойқоқ наёрен, шакар ҳаст, равған ҳаст, ба қадри бигем кофӣ ҳам набоша, ба як вақтайнара равған ҳаст. хуб, хай балгариш фикр мекунам як ду рӯзда вайрон мешава, лекин дигош агар рафт тага ягон кас биёя миёва як лухт. хуб, дар инҷа дигар мо сохтем дегдон. дигар чӣ кор кунем? антошкаро бор кардем, ҳамаи таҷҳизотҳоро борш сабукай ҳаракат мекунем тарафи хона. дигар дар амони худо бошем бародарои азиз. умедворам ки парвардигори шифодиҳанда мораву шуморо ҳамамуна шифои комил, шифои оҷил мета, бемориҳоро шифо мета, дармондора бигем аз ҳама балоҳову офатҳо наҷотшон мета. дар амони худо бошен, худтона ва наздикотона эҳтиёт кунед. мо раҳсипор мешем тарафи хона.